Abusia mama wo akwaba efambra emergency Ghana TV eso enenso megidi se okwade e de won kwa ache nti na apomuden e wo ho paaye na eneno story abeka ensa no efa brantie bia odu ni mpani fie so onya ne ho kani no ne bobra no ne maame ena epe oba e de man na enye oba bia se ne maame adanfo ebaba ena ope ne man na emika se o ma ware etia tese ntokwa tinkete ena ekoso ewo muntem abra eba omumienu ne entem no ni nyina ne se oba no de ne ho ekame be ma no ma be ma no ejina eno so akofo oba foforo edina ba na ware ase na eno akotwetwe ntawantawa bebre aba omumienu entem mentime ho ase bebre ene ntokwa na ekoso sisia ewo muntem na momienkotie afenu ne mienu nyina anu disema omode etudwa kam ho ne yenkohwe video no Ali Anatu. Okay. And no would was some by. Me pacho be manini. My onwa. Aye. Okay. Ubebo asem no tofa kakra. Na be ma fu sei ni ate asem no ase. Na ono so ya no ba ansa na no ma me ma no akwaba. Fu sei ni me mo akwaba. Ohun ye de. E kwan so boko. Ye be Christus. Yenkwe. Yo, asem na me de bae no eno an se me ne nkwale ya asem na me de ye de me de bae. Yenkwe. Na me de ne ko baby mienu nyina. En fa baby a wo de ne ko ye fiti ase na ka wa asem no. Baby a wo mienu no ko yi anka wa ma. Nti en fa mienu no to ase no nyina wa anye na me hu akona me de ba nti de me de bae ne se nkwala no on pe baby mo mo nda. Me pa cho start wa asem no kakra ma me. Na no a wo ba wo bo wo nkuro sai. Yanko. Me wale no na me shia ne maame wo baby a me maame wo no to ono na ope no e de ne maame o se ne baby wa kra no ope yira wale na obehu me maame na me maame nso ka chense ende sa de a ne maame ne behu me no fa ntu menim de me na me ko no nyono na okonta ampa so ne maame ne ba menim na odi betu nenim se ne baby wa kra na ope yira ware enti mi hu ni ede na o se o ande ni ba ni beba na me na ede atena dem ne aka nti ampan so friend ni ba ni baaye ana me ne tina dem na me ne kasa ye o kire mi se ono onye skani mu na so ni kakrawa de owo bi no ka kire mi sa na me si yo mi so mi jitu mu nti ni maame no san ba back nti okoye ne na ni maame san ba back wo me wo se mi hu ni sen ma je atum ana na me so ma je atum na you na no mo ana ye de ye den mi ko hu ni fie ana ono so ye den be hu mebusuafo nti obehu mebusuafo no ana me ye den me ni no ye hihya awale no abusuafo no be hihya awale no ana me ye den me ni kwatena aye nti se ya no me ni kwatena aye no ya wo me be wale no nso no ni hwe na me adu no beto asase na osi kakra nti osi ya no me esa me sika nnim de na nso ma hodin ewom ma boa no nso edu se tokwantakwan kitenkiten ba me ne ntemu no okowale be ka ho no ende na asem na se kura se wo hu na busuani nti me de me nya na busuani nti wo yi me ama na mo se opese o semi nti hu kwankra opese o semi nti wa semi bebre nya nde wa semi o wa na sai wo wa semi ya wa na sai wo me kunu no bukuru ban doti wo no doti wo hene oni dabi wusi mikrofu sai ni woni wusi kuno mikrofu sai ni hono mikrofu sai ni wa semi o wa sai ama wa ya sai wo na ati wei ana hu fe sa no ana Canada so na me adum na me de ti ho na me adum pa kanya sa dia me ne me nkwala dia ebia nka yewu kura I see ka yewu ekomo tama me wale no ni hwe ekomo dia bia kuyen ekomo ebi oni bi kura ya manage se oni bi awori ya sana tie nti me ne den me nka ncho bia nso mitim nanso wa hu dia ma ya ama no wa hu woni nguase poto di gumi ma yesei ana me ni asama me ya ekura na bleyi afani ayi serious ese wa semi poto nyendemba no hyase ti me ni tina oye ana start here say okowale be kan den na agi gon kura ese okowale be kan na afa mu ye din man pa
emu ya dinti na dan fofo kra ti mi friend ka che say abu uya from bedroom ojuma didin we wasa ko fa baba ko abe ka ho mi am ti mi say na dan fofo ni friend kan no de aguro no we nti na mu aye din ti bomba say ba ko ye den efiri ni so ese mi am nya na busiani no mi na de be fa me so na me free me so saa so no ye o ka say mi nko no onu an ko to fie wura bre me ana onu ama me ka ska say menje mfa nko so papa we be dinaye aka say onye onu a woju ba ko na me ko ye no bana no so bai wanka o ma say asam so fie wura bre o paka o asam ni doso ma dia ye bebre asam ni doso nyande ti na ya mi twetwa bi so no ana fo okwa waliba no to fie wura bre mi say mi personal di kan ye na man ye ana osuma ni akola na ne ba ye so nko to fie wura bre mi akola ni ko to ba ye ana no ma mi ka iska mi no ma na mi ni mi kola no ma na mi sesa no ma ni si abonten be ye 1 week ni papa we kobo hu no ma no ontimi ka so na ni nyina so no na me ho no da me kura no ho ontimi ka se on ba mi ho bo nwura dem on be ka so ende ma mi nwura dem ho na me ni sister nko kasa na bia nkwara yiti yen hwe de be ye papa we nkwara o se o hwom de o hwom o musikeji ane de emmowom na so o prankwala na asemo fiti okwa wale ba na owo ye no ende anu anu no bre ba na o hwe wo mo no wo no wuja ye ya na sada mote ho no na ye ti wo no no hwe wo na me di nkwala no ko ye no na afa ni hwe no afa ba ko no be wu mienu no enu de ni hwe no na ya ajegon nti eni na me di man di me de ne ko nu ho awo no eni na omo di nhihye ye man say omo di nhihye ye man say on fasika say enye den embra fi say no de fa me so no no nye ni ye no nye ni ye kura no nye ni ye watete wache wo no me say watete wache papa still I didn't start here no be lockdown ni say 5 years no say 4 years no it's still I didn't gusu wo mi mu fi say me ni papa we bra abre say dan kura obesi no fie na na otimu no eyi bi wo soro no say me twitwi ade no ode ba ko hihye ni dan no so me na me nkwala na twitwi ye ene o se ode ba ko bo ni dan no so ode ba ko hihye ni dan no so na me ni me nkwala twitwi be 1 week ni na twitwi ye ti woni na bre okwa bolga ni machine ko seye osuma obi odi tuka mu na me ko sekre na me ko giye machine mu dududu me na me ko giye nso otono na me namu na me ko giye ade ani di ba fie no ma omu onwu ye ni ye ni ba fie ba giye ni pa ni ye ni ye wie no di ba fie na me san so aye na me san di ko sekre ho na me san ko di ko mane ka ni nyina nso na me ko papa we hu kran ko hwe me nkola mpo ni mpo no ma me nkola bebi da so efie kran po me nkola de ewom ti ba ko ma wo se je na wo so bre no so faso ani na so me kran na ewo me mu no na so ehun to na papa wa nya sa opeso so ka kire me se me obema me abre na no ka kire me onu ne kan ye se ma me de ko yi hono no me ne ti akonyam se yo no ka kire me se me bre pa sa no ka kire me enti dia wa bra nya ni wa bra so wa nya ni ma nya di obi na edi anu na wo dwere ho ana so ai one ne mba mo kotena fie ona me ne me nkwara ye bre epe bebi ada enti se die na wo se o de ma me to sampa emfa manu ansa fuseni mami me wo ye de woko na de na wo yesa wo ba ukra so fa na ye virgin ai na me nim be ma so obe kana kura dia by lock oni metina ye no wanya fa so obi afiri ni so fuseni oyo mami wakofo obi ba wotumi akura ne ho 18 years no nya 18 me boa ai 18 years ya wada so ye virgin ya me adom wakofa no mabobra ayekama adan chire ye moe yo me de nyamko ase wakani die nda fa me so me kan die mitiewu eye no kre me be ma menye basabasa sa enti me hu bebe mudu no
mpese me baspansi me ka kire me ma me se me pe oba aware ma me se ono me ma me e Jehovah Witness ni okay me su me kremu papa ye kremu ni enti me ka me ma me se ono Jehovah for me on me ntimi ware Jehovah for enti ni sister wo ho enti obeka kire ni sister no ono hwe mami enti ni sister ko ono ko hu we mami no ono ka kire no se oh me ba bi pe oba wale se no ka na no kure eno o mo fra me se me ba be hwe oba no me ko hwe no one pe ena me saba another time be saba be hwe no so free ono so ba ye fie no be be eti no ba be hwe ono da mi because me pese obeda me hokra because me wale no ena me so nko da ni ma me ho no eno oba ye ko e enti ye ho na e delay kakra ena o mo fra se den already ono ankasa wo bi ope dada I don't know say no mo confuse no o ma confuse no o ma ene den no ono to mi pim mi die no already oba na ankasa no wo bi ope dada say no ka ye no enti mi no odo ni ntem minim so ban onso just ye hu no keke me hu say na me hu na sa na nso me hu ope mi won pe mi minim ane me ka kire ma me say so mo hu say oba no mo no mo nya muti kromu akotia ho no me ntina ho me ba me ko enti se mo nkasa mo nim se oba no ye good re mi ni problem mo nim se mo busiafo bibia good me dey se mo peni so de me so ma peni so because me na me asam na tum nim se me pe oba wale ohun eno anu ena mo de oba no omo fry se oba no kasa already obi di nyama kura ba se oba be wale no ena me se me na me ye tententem eko tua eko e bibia me no mai enti omo ye bibi wie no oba no ba me fie no oba me fie no miti obi fie na me hwema no nipa nso wa broche enti ono onim se mi oba enti dede time no ono ta broche no na me 390 efie baku ono ba be one day pen oba be dan so okọ enti dade oba no we kura na me we say oh onko da me ma me ho because man kan che me master say me oba enti dade ono kura me mo yere ewo me enti ono kura later no kura wo hu awan kashi nkire me to since that day no kura say onko da me ma me ho no enti dade kura me ma me ho no ko dai the following day no so no onko da antina za ko papa no kasa wo hu dada enti yo pro na onim say me yere enti no problem ono kura wa ba 3 days no wasako back enti ye ne ti ha enti oba ye nche na onyimie sa no kasa nyim nti wanyim wie no ana so okay endu 3 or 4 months ana onyimie nti me de no ko hospital ni ma na de ko hospital ni ma we pro clinic for bi ho ana de ko sa ana ko since that day wanyimie no ma nya peace e o me fie bium ma since ma mu wanyimie no ma nya sunje bium e o fie no bium nyinsa bodam anu so wo ho ana on temi me ka baby me kira nse doctor say no oba wonyim exercise nyama bebre mam say me film hu ono ode no be exercise ode no be why me ka baby hey mama on pese me ka bi nti sisa my din ana me ti ho sa enti after you do bibi no me hu say awaran kasa no ye no odo ni entam first thing no me hu because say na de ne ko no oba no obi opededa ama mi no minister o ma confusion no o ma ne no tumi ware me sa o ka say me minister me firi Côte d'Ivoire na me kotina ana me di misika ba me ba he ne me ma me say oh me pe assassato around 2008 ana me to asasi ano kura 2008 ana me to asasi no to ho ano kura ta me nwale no ana me to asasi no eto ho manye hwi ana one day no because ha madafo because abo asase no to no wanye careful no nkrofo mo wu wanye paper mo mam receipt mi mam no that time nim Ghana se no mo kwa asase no ye ni mi mam kwa na nim asem we make no because mi papa na wu dada me osmo we ni papa wu nti mi mam kwa na mi nim na ye step father anso anu de man fan kan mi mam kwa na ye bibia ye kabu me ko ye bibia ohun ene mi to masase no so tinu ohun no ato asase o ma to na asase ono kro nim
aware kwa me o say me oniska no me friko di ba abibia obi family the whole family na obi amfa 10 pesos kura me sa abuji me because omuni bi ntimi ya na me ko stragi e de me sika abadatam so sefa no amodu o de ba sidi ha onya sika bebre ya ma onim temi to masas no me to half nti e na ka mantua bi e na o pese o di by force e na me bobo na me kotu anu kura data me to 10 million 10 million and I'm to half. And so no, Mr. 10 million no. O ma to full plot man, on person omuji. Half no. So me 10 million, I cut 10 million on person omuji. And me force 10 million, and say no, say munye document in mami. Answer munya because munya omu ko ba. And around 2008 13 when me born with and me document in to ho. Ono kra onim. Assassin will call on baby assassin will be sent on him. Okay, and to order on him, yan to us on 3. Okay, on him, you know, Mamu, my yan of peace da. Since me one around 2010, my yan peace da up to my complete, my complete, me soda cocotia, I could can't some more, and then so you cook, you call. Me call no ono asem no oka no ono no man bedi ni chi ono on bisa on check it ono an asem no ono ka no an obefa so oye na action no say ya na ekosa nti aduru bibi ntokasa anem se no ono se na oye no wa pack nyama so aware on pe no wa ko akotia anye ti to ko sere na mi wo wa kotina so mpa wa ko first one second one and me panic to me ankasa me ko hwehwe na ko brand because me pemade no because obase na me pen sa na open like yenye problem da say you use pen no say na me pen so no pen me sa wala yenye problem da ama oba no on pen me say na me hu na on pen me kra enti akoda ba entam no sesia no edu ye beda kra o ja akoda na be she mfinfin mim we kra me fam say me de me sabe kan say the way obobu masukra enti akwara no na esi say division ono ye no ti sesia no problem na ekosu problem ni na na say na edasem e nasem on sex many sex kura de say na mem kura me ben no kura no on sex anye sex kura enti everyday bia kura no so ho ka no kura wo on se me hu be ka no kura da we kura e mo wa se so na wo se onyimie no kura e mo wa nti me say o me that madwini na e wonu we ni na say maybe wakofa bi no minim say e be me yire nti on timi kofa bi nti oba on pet say obe ben me ben no apen so jeans me say odi 9 loko say do anajo we dem anu bisa no say me boa oya den odi jeans no odi beda say me se me hand force no nti everyday be say me force sa aden so me force kura minya ma yesa ade no enyeyi ene me jama ko complete sans wo ba wo nim se me man fa oba be mada man fa oba bi da minim se na oba ni be makura dada me ono nim ama ono se na ono eveji onye veji wo watin be o tin akotia na o tin ono on tip so be kan ko onye veji ama ono ka onye veji ono nkasa nim ama mi manfa wo de na wo ye mi obakura me se minim obakura minim se na oba ne be makura da minim ye see oron kasa nim ada wakai wan fa bada no min fa obada ono ko ani be di kan ono na oba mi start sheda I see enti to so wi enti ye gusu za ntokwa sa tembia me kofa odwane kunuku no ekrom akoti akome kokofa no aba akopa ucha ono na emi bone wo ama mesako akofa de na saba osako tembe mu husa wa kro wo mpe eduru bibo o mama sika so nkutu school fee woda akofrot you know se anya akotia wo onum se okwakotia me di ncha ho sunyan so mpa warun why na more than 3 times this is the 4 times no wo kra 4 times no na me se we say me so me mpeni bio when kura the reason why me say me mpini no aware foforo na me koye oka no enti okay me yenye ne we no ye nto aso we na ansa ye be ba aware side no oba no ye tu ha tambia no busuafo mo ba me fie
ne maame mba be tina ho 2-3 days or 4 days ebi 1 week ni sister so ba ne brother bi so office nyani me na me de also what ni brother bi wo ho onye adwuma ye anam so akra me connection bebre me ye masikafo adwuma obi pe house help we anam so ombra nti oba no me nye adwuma man Madina ha ya o sati ho ni nye scam no any I don't know ono so ombra saba back oba no me sanya fufuru company adwuma bi manu nti fancy e fie na ebusianfo eti fie baako kakaka no boy we okofa girl bi ono onyim no girl no ti mi fie ho no di ho no da ho no e bibia tambia nti mi fie no so emu odan bebe mi ti ho nye mi fie ama obi fie na mi hwema no ohun nti ho no nti omo pese omo beda tambia mo yete ho no ti se omo mu de ana me se no omo ba me kan bebi oba we ade me kan busianfo ade no me yese me se ade no busianfo wo tiete me se ade no omo ye bebi me kan sa se omo ye bibi mi mpese no nka sa be no ayo no na busiafo omo no me kwa omo ye ade won pese wo beka ka na ne bu me kwa me ma me ben mi sister me brother sin na ban ama omo mba fie no se omo ba beda me ma me pe no ono so omo ye every year no omo ye nhemu Jehovah for no omo ye nhemu se every year bi omo ye nhemu omo ba be 3 days ono kwa no mba betima ba betina me ho 3 days because church no ho na me fie na wa eben nti otimi ko ho akotena ho aba betina me nchia wono sufuru onungwa enti wontimi fa every day top and down nti oba betina me fie me ma me kro oba fokro odinu ntuma ene bibia na eba o we se o me ma me ba de me se katema no fa no o ti fie kro obi nim se o ti we ti fie ono obi ankasa ono ti fie more than one year unhun se kro o ti fie unless one so wo pie enti sana o yetia no every day bien toka na me say njai we nye me so me ni time bia me ni adwuma kura me na say me nya adwuma because me construction man time bia me na kro me construction man nya construction work maybe me plumbing work and I say me see and labor work me yes na me every day bia me nya kakra bia di sana egusu sa out enti dere adene ko su problem no yakoshe video no aba mese ensemu sisi wo Ghana de bia aware ho nsem anya aware jaya na ye mekunu aye mistake meku anya mistake ya anya aware ho nsem na hisi asase anya asase a obi atwumi adi Ghana ye wo problem message say ma bi chese omuni abotre kra o bibini a maye nye hu kokoti na ye mfa nsu anamo bia sa keka akire ne be hayen se wo be ma na akofo afa empna wafa wachinti wasisa woni ama de free aware ase na empna no no e baaye no no wa ma meto una wo ye fiera una wo ye owner of the house dem na ye wo dia wa ye ho ade nti wo ne sutumi intending na wo ja wo yamre e ma oba foforo ba e be teki ajapade oni be ma no na ide abra be si abedi mpempenso yi e ma so abem nta wo sa wo ye den wo jeja ho sa keke na ma bi so e ya na menti o mase medwen ho kra na I don't think far medwen ho amenti ase be ma wonim so wo jere be ma oni obate o bema warefo na wabese wo pa na waide wagye atum asanya akokuduro to the extent say wa betina fi honom I say we serious o asanya akokuduro abetina bema ne so chese obegye ejapade aboso na wo ba da ben enre ya na wo ba na obegye fi ho aboso ebe pamu owner of the house wow Dabi. We didn't ye. A ma binu mo, just say, Munye send ya modi yo binu, Munyonko bano. Or chine binu so bakwa warriors mo bid the bibedi. Eya mo me fa sa adwen no, eya de enti etim. Say, nya wo de be yo binu. Da chi no, on so bid the bibedi.
what I say, sir. Now, yen or chinebe no bit trasso a back. Bit young cat. Into be near Yammy and Jane, and yen fitty preoccupy any day into an amobia or chinebe never high. Eh? My yen to an amobia or chinebe. Yebeka say, ah, a dear sabashi num. I can say, ah, me young cat. Nesuna catch. Bema dear, Jesse, we are there. Sa one may yet to a channel. We are ding. On a just away, oh, whom quadia. Obey, fret. Oh, whom quadia, ne combedo. And so bear may, o shall ne casse moon in the moi. Or chima no nya obia or tessa. Not donny here, no pebiano, or then or yamano, a yaman more fran up a dinner, the more, a mom. Intinent or no pure bassa. And so I'm a banner, ni bia no done a ditchen off or then a whole community in a money to say anamon. Conye na Jane say, or bear funny rich. Or banner di gina could Janice brainy. They say, why did Gina consorship? I'm a net to an amobia was oat. Eh? Mummy and share yanamo to 2 years. Near sitting a beer. Yenfa adwen eni nyansa ento ho enye se efiti prako pena ye fele se yenye tane akoma ka kire ya adwen ka kire ye nti na wo se yes ye pagya ye mu a ne ye tu sana mo no I was se adwen ho asana ye de ye tu ho ana ho na mboa ye na nsiesie ya ware na ware de eye tese ote aware ase a anase se ode adwen o dream bibia sa na watu ho na mo a eboaw na siesie waware nye bibia na ye koka anase nye bibia na etu ho na mo intentem so a ye fa adwen eni abotre entina ya ware mu na ware no emu ye de atase aware de de pa de Jesse baby den kra ne se aka mo mienu nko ano na mo bon komo odon komo o oba ho ye fe be ma o mo kanfo mo ho a na ma odon ayede aso na sa match ne kra ebepie mu a na Jesse na be biau ari ase ebepie mu sa na Jesse be biau na Jesse oh ja aware de enti moma ye nya botre e wo bi nneema bi hu ni ensiesie aware ye ma ya aware enye tese enye paradise what I say aha no bi nhye wo aware so no fa siesie ne die obi aware mfomso bi ananto bi bema ombra won chen no ombeje afutu ombeje nimdie kakra enfri wo ho no fa ko siesie na aware no bebo odin dia kase ye nya abotre e won niam bi hu na mi gidi se ya ware no e be paradise e be ye baby a te se mi mpese me kasa bebre aya se mi mpese me kasa bebre kasa tenten ana e din se bebre eba ara fashion so ma mi se ahada so a eye emergency Ghana TV eso enti drop your comment na what I say na like share na subscribe the farmer or nonko what I say farmer onyonko no so enye mafutu ohu kwan ya obefa so a obetutu ne niama obesiesie na warrior se ba se ntokwa kitinkiti bi ebepie mu a ohu kwan ya obefa so a obesiesie no aka na nyina tese bibia atoto din na asumdwe abem midin no eda so a eye na akosia adepa for my crowd. That's an answer. You best answer. Bye. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.